gala ema anno, daouvla tregon on, hag MMA veskret genin. Il est où ton portefeuille là? Il est où? Allez, donne-moi ça. Oh, donne-moi le portefeuille. Allez, on dynamise. Dégage! Allez, tu cours pour ta vie, cours. E penkenta tout moi kroget daoulia ur gentel emzifen gant ur gevredigez, pelzo, moi gred ur stage e pa d'un dibedzun a bez. Aze veze pleustret dre gonz a dre a c'hor fie, hag e moi kavet denustre an teknikou bet desket eno, hag goudeze meus beron klask pleustri en un doare reoliek. Allez, c'est parti. Allez, cours. Dégage! Allez, bien. A ben a fi meus kavet ur gentel emzifen an moa e Brest. E no e be kiniget din, eulia ur gentel MMA ouzpen d'ar self-défense. Dégage! Hag a ze on be frichurch hag e meus sonjet, per aket, mon a rand avelet. Ne oi enkemat petra e oa e gurionez. Lâche-moi! MMA zo ur sport pe un ars emgant, kemesk da la rede bezo teknikou box pe pugila hag e vez ouzpenet stourm korf a korf, varzao pe var al leur ie. Vez brud e feul savalar an MMA. Neus e kaver ar reolennoù. MMA zo ur sport emgant dieup a walar. Bet e gre a vechou, da la rede vez roet tolioù bep seurt, teknikou bep seurt, vez implijet. Guire e o feuls, se zo koz oa difennet pa de pel. It's a KO in only 1 minute and 35 seconds. Voilà, continue. N'hésite pas à rentrer au contact, gars. Comme il a des bras plus longs, là, tu vois. Fais le pas de plus qui t'amène au contact. Rentre. Voilà. Encore. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Pas d'ar plus tradenou, et distinvet ar jeu, pesque rouet tolio guir à crintré. Et ce qu'il faut, ce qui est important, tout le travail jusque-là, c'est bon, et tu as tendance à faire ça. Tu vois, ça, c'est dangereux parce qu'il peut m'attraper. Voilà, déjà, et puis il peut me saisir et me finir. Gure penkenta oa kedez vidon en gana gant potret di an avezet genin. Korf a korf a vechou var al leur, tost a valar. Me memestra vid ar potret ne kedez que ne beut gant ar plar. Genin, gant meredal. A ne kedez kredi skein ouz ar plar. A guire en ers korf a zo distinvel, me memestra eo efedus a poezus pleustri gant potret ie. A vechou meus blonsadennou, ne? Goude un arbanen MMA, me vez ket merzet justu var ar prim, vez ket santet kemenze. Si tu as vechou, vez merzet genin un deiz var l'air, zut, bon. Ar pal gant an MMA a zo lagad ar anon da bleustri var an emzifen, da genta tout. Ablamour e gavant poezus vid ar meret gouzout emzifen a gouzout en gana ie, ken kas. Ar pal ne ket en gana emdez pe bez a feuls ne keze, mais rein a radin fizianz en on nam sonj. Pour surprendre l'adversaire,
1, 2. Ah, faut casser le rythme. 1, 2. Ok. Le mouvement est très simple. Ma poussée, ma saisie. D'accord? Allez, c'est parti. Allez-y. Contrôle de rythme d'abord. Avance. Guire allié c'est vezlaret armeret ninke gwest d'ober memestra memes sportu gar botret da square arpe sa zone eves kedaket armeret da bleustri a bred da la rede eve femat da square lavarou dar meret yaouank in gwest d'ober traouzo pe sportuzo pe micheriouzo sans cette vidar botret. Mais daouelakad ar speret da gomprenne au pochub, daouelakad ar meret da bleustri abred a walar dam sonj. Ar abad rana ar meret hag ar gotret. Skolerezan skolio publik, mais aro que moi studiet en henoni er skolver, hag an arkeologourien, gojalkoz e veze laret, bevech e vez kavet armou barz beziou, an drazier dalv eo bez ur poutre, dreret, hag e kichen, bevech e veze kavet bravigou, e veze sonjet e oa bez ur plach dreret. A bremañ e ouzon e veze implijet ie gwejalkoz an armou gant ar meret. Klaskaron on varzu a grogelouriez tamm. Bloawe jouzo e sonjedin ne oa ket ret bez a grogelourez pe ne veze ket komprenet mat kenin am sonj ar pal a gal. A ben a fin tamm meus merzet hag emeus komprenet gant ar skiant prenet ez on mou braz gant ar meret e pepler erbed. Tagin an bet meur a vech em buez dregomz gant ar botret. Me gis an ol merit d'am sonj. Se zo koz on deud da ben da sonjal un tamik da bredaria var an draze hag bep plar ar c'hell ober un dra benag en e buez evit mont varrok var an da chenze d'am sonj. Révoltons-nous les femmes, prenons ce qu'on réclame, debout, 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 debout. An atarsedenmañ a zo evidon un doare da stourm vid ar meret a blamour bez a filmet na blij a drazur. Me a ze gavande denus ar sujet, ar film hag ar aktrez. Meret pochub etor ober MMA a gouzout em zifen a gouzout em gorn.